Mabuyani, munjani? Salibonani lonke, ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibuye ngiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Linjani lonke? Mina nginguMasuela. Ibizo lami angisoke ngitsho. Kwaqalisa nje sigida amadlozi. Babethi ngiledlozi kodwa lifuna ukuthwasa. Njengomuntu owayehlala ekhaya ngasithi lapha okuphekwe khona utshwala ngangihamba ngiyegida. Ngaqalisa ukugida ngiseseyinkazana. Ngaya ngayenda ngilokhe ngigida. Kodwa kungiyela okutshintshayo. Abanye abaqalisa ukugida lokuthwasiswa bagcina sebezinyanga, mina kungiyela okucacayo. Ngagcina sengibona ukuthi ngangcono ngiyihambele leyo ndaba. Ngahamba ezinyangeni eziningi, imali iphela ngidinga eyinye, ngihambe futhi ngaze ngagcina sengidiniwe. Khonapho babesithi ungalungisisa amadlozi uzahlala kuhle, njalo idlozi lami liza nenotho eningi. Ngabona ukuthi isikhathi sesihambile, khonapho ngase ngile 35 years, ngize ngiye kwenye inyanga eyangithwasisayo ngenyoka. Ngathatha sibili inkomo ezimbili esibayeni, sahluphana kakhulu losabantwana, kodwa isinqumo ngase ngithethe. Ngafika ngahlala khonapho amalanga ango-3, ngadla imithi, ngagezwa, ngaba yinyanga eqotho. Ngaphiwa inyoka yo engisiza ngayo. Kodwa ngathi ngiphiwa leyo nyoka, kwathiwa ngizoba nenotho eningi kakhulu. Kodwa ayisikho okuyenzakalayo. Ngiyadubeka, abantwana bami akula lo yedwa ongigcinayo. Ngiyasiza sibili abantu, kodwa ibhuku ligcwele ngabantu abanezikweleti. Umuntu uyakhupha imali yamadale, ethi uzabuya kungayenza awusamboni. Idlozi lobuthakathi ngilalo futhi. Ngiyathakatha khona. Ngibona yiyo eyinye ireason abantwana bami bengizonda. Uthi kaMtanda bake babuya bangibamba bathatha inyoka yami, kodwa yaphenduka njalo. Indoda yami sengadla kanye lezinye izihlobo labantwana bami ababili. Ngathwala kodwa ngiyadubeka. Ngihlala lenyoka enkulu emnyama chu. Ilala lami nxa ifuna. Ngingayala iyangiluma, ngigcwele lezilonda umzimba wonke. Kwezinye izikhathi iyangithandela ubusuku bonke. Kunzima engihlangana lakho, kodwa akula lutho engingakwenza. Sengilinde ilanga lami lokufa. Yiyo ke iconfession esuka ke kumama wethu, uthi yena wathwala ngenyoka kodwa uyadubeka. Hayi, ziyatholakala sibili izinto ezinjalo empilweni, ukuthi uyabutshela ukuthi ulamadlozi. Baningi abantu abatshelwa ukuthi balamadlozi kodwa beyenze ama-procedures wona laba betsho ukuthi ungayenza so, uyenze so, uyenze so. Izinto zakho ziyavuleka, idlozi lakho lile notho, kwaze kwathini. Kodwa uthi uqeda ukuyenza izinto zangikhona, ubona ukuthi usudubeka wesi than oyikho khona. Ubona ukuthi akuseyikho khonoko okufane impilo yabo uyiphila khonapho, iyabe isingasiyo impilo lana wawuyitshelwa ukuthi uzohlala kahle, uzoyenzani. Anjwabo. So mina i-advice yami engayipha ukuthi makuyikuthi ulamadlozi, hamba ebantwini abayiqiniso, nothi abantu bamanga, because siyazi ukuthi these days bakhona izinyanga ezithweleyo njengazonezi. Uzohamba ekutsho ukuthi uledlozi entontoni, kanti yena kuyabe kungiyela vele into yabeyibona. Ekutsho ukuthi ungapheka utshwala, uyenze so, izinto zakho ungathwasa, izinto zakho ziyahamba. Angithi so izinto zakho zekela ukuhamba, fanele uhambe ebantwini abayibo. Angithi fanele wena ufunda ukuziphahlela, ufunda ukuzicelela emadlozeni, ufunda ukuzithethelela wena ngokwakho. Uzithethelela amadlozi akho ekudirect ebantwini abayibo. Angithi mina yilo lwami ulwazi engilwaziyo lona lolu. Ayikhona ukuthi urely only ngabantu bamadlozi. Idlozi lakho wena elikuwe fanele likudirect.
likutshengisa ukuthi uhambe so. Bakhona abantu abaningi vele abakhulumayo, abanye vele abafuni ukuzwa ngezinto zamadlozi. Ungakhuluma ngezinto zedlozi uyakuthi mina ngake ngatshelwa kaningi kuthiwa okwamadlozi kwathini kade sendubeka ongake ngadubeka ngahamba ngasizwa ngenye inyanga kade sangisafuna ukukuzwa angithi. Bakhona abantu abanjalo, but kufanele ulandelele izinto zakhona kuhle. Kufanele uhambe ebantwini abakwaziyo. Kufanele uzicelele wena ukuthi lona idlozi lakho likudirecte likuhambise ebantwini abayibo. Ngoba these days abantu vele basila. Niyabona nalo, uyabona umuntu enalo andozi uthi inyanga eqotho. Inyanga maybe yazakala esigabeni kodwa usiza abantu ngenyoka. Wena sokuhamba lawo le ndubo zakho usithi ngifuna ukuyalungiswa ngugogwena lwana, kanti ugogwena lwana uthwele. So you are adding fuel to i-problem yakho. You are adding fuel to the fire. Uyabo ungezelela udubo phozu kwelunye udubo, obviously uzodubeka angithi. So asifundenini ukuzenzela izinto thina sodwa. Kefa lokukhuleka noma labana abahamba emapostorini, ufunda la ukuzikhulekela wedwa. Ukhuleke uthi uNkulunkulu ngisiza. Lani nilifuna ukuyezinyangeni, fundani uziphahlela, fundani ukuzithethelela, ucele emadlozini lakho ukuthi izinto zakho zihambe kahle. Because asifuni abantu abazokhala next usithi ngayenza so. Phela nini umama uthi yena unenyoka. Uyasiza abantu esipha abantu more problems, yena vele ulama problems akhe. Now umuntu selinde ukuthi efe. Imagine into engayenziyo yena le. So siyacela sihlobo ukuthi asifundeni ukuzenzela izinto thina sodwa. Personally funda ukuzenzela izinto ungakayi somewhere angithi. Ngiyabonga ngokulalela. Please comment, like and share, and also please subscribe to i-channel yethu. Ngiyabonga, ndaboga.